Upacara metatah kelaksanayang yang sube menek bajang. Upacara ane tujuannya menetralisir sifat-sifat keraksasaan ane ada di jatmane ajak nguangi sifat satripu. Ide pedanda gede wayahan Wanasari ngerausang, upacara metatah ane kecarce di lontar kaletatwe ajak sastra klokah. Intine, jatmane anak ngelah sifat ruwa binede. Diken kene ngelah sifat dewane, kadang masih ngelah sifat raksasa. Nah, apa ngilangang sifat raksasa, perlu masih getep gigi ane bedur, utamane gigi caling. Ulian gigi calingi entu tuah kagelahang ajak beburon. Gigi seri ane lione pat-pat di tengah-tengah entu masih kegetep. Kenapa adi gigi bedur dogen ane kegetep? Pedanda gede wayahan ngerausang, urip jatmane anak singedang lepas ajak ruwa binede. Ide ngerausang gigi ane bedur simbol sikap negatif. Yan gigine di beten entu sifat positif. Entu makade cuma gigi bedur ane jumlahnya 6 ketata. Simbol nguangin satripu. Syarat ngemilunin upacara metata yan sube jatmane ngembakin artine menek bajang. Munyine sube ngedenang. Yan anak lo sube men biasane umurne 14 nganti 15 tahun.